Wati ndata museisia mwendo wa Mutongo TV ngwata ni ya mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwele na wakwendese nyi muthana wa kowe musiovyo na yu ni na ukevyana na udhoche kilungu ni kicha uya ni uya pala tusiasema uya meki vadhukani toka mandakana mawiyani matona kututevya na indi kutotea kakima yulua mesa muthana wa mina kuthela muthanyani wa umundi ni bandu beta wa Selena kauntini ya Masako valangu thiu nena nomwe ukuna uya wa kuvivya na kutambemba na kilungu keithela numana wenda ukuna uya wa kutambemba utona kwambisia ba wimini hapa nyini tawa Steven Mwema ekani thinene nake tunenanie tusomethanie tutanethanie na tuimanethania tunene nake ba Mutongo TV ngwata ni amukamba ngutwa kila bandu mpaka wala tabika babeta wa peta Selena ba Masako wala tabika na yupe kasito mbe yeweta Kahusi nozo na bya Kahusi keda Kahusi chao na ini yu nikine peka tunene na mutandithio wa mbemba pauye ni uya nikenda tutavye utandithio witha uya hata yue twambe ba Kahusi yumie yani ukeza kwithia yani kwina mathina mwethia wa munduni ukeza kwithia yani nikukauku muno na umabau neza ukisa bandu bangi ukeza kwithia yani ende na uthithio mbemba ukuma yune kwa Kahusi ni Kahusi anya no na Kahusi ta kuta yani Kahusi yani ka kuuza ni kwa iwe utandithio wa kwa mbemba hii kwambe yende naambia 203 uyambise uyoe pe uyongi wa thukuma uko na wiki bathukanyo nono wa mbemba wa maka thukuma wa maka na wathamie niki na thamie no bala na yani bo kiyo ba kwa kanisa no ka yani na sia memory yani wada kwa libongo yani mando business yo indi muthana wambe no ta kwa chio ta customer me anata ni wambe na kwa dia almost yani customer ta miongwena eka ni wambe customer miongwena miongwena mbeba inaweza kuwewa eka yani kwa lilo sabali ya kuya utandithio wa kui undu wa umie sabali ni kukuma baya kwa kumu Kahusi mpaka oyu kuzio sabali yaku sabali wa kwa kula na te ya makana uma makana no kaba no kiena kwa taivanda itatu na weta kuja ni kito sienu grosa grosa dai grosa ni mbemba mindo grosa ni ti ba matunda mbemba na yuku mabawi kuto kayane kandio kayate kolokolo yudo atwe kayane yu ne tia ko ndunge ipanda yeye ndiwe no kio kwata kibanda kingi jeva kimwe instead of yisu nani na twa yeye we yakwa kwa ndibe ya mbemba na kwa die kibanda keke mwe musimu wa mbemba ni wewe musimu wa mbemba ni mbemba ibanda wa mwezi wa kenda kuelewa iko kaumwa mwezi wa keli kana wa katatu kuelewa yuta wa katatu yithelile na sioma haya yuti ubanda inge sisi wamwe ya monza kuelewa ni wewe yani ite na hizo si ready hizi akeli kuelewa na mbinge yani sio yumanga na ko nini libitibale na yule libitibale yuko yake okay yo kwani ola da stock yakuba sokoni no sokoni niki pa Masako kana bara no bendo mabanda mbemba rono di mundano kamwendo le mbemba 75 kana kino cha muthembozi yuga ikakauka ubele kwile yani yione kwa muthano la musio yu Kahusi no lichatambaza siana kwa muthenya kwa muthano la musio yu teteneza ndono lijongi umwe na maana 5 kana ngilile ya kumaanisha mwe withela no withe na kaindo ke kazio muno no muthano la muthuku ai yuta te kuthuku bio yuko kolona kuthuku muno bio no yu ona mbemba miongo etatu kuvela ni dinya aya kwa hiyo tasi yu muthano la muthuku ele to lichata to pesa tatwanara o mana nyanya o mana ba ndatu bau
lakini nundu ni ukulia hii basi mundu atembelete ba akona mundu bibya memba besa manakana mundu sinomba ni silingi manana kwa muthenya we ko uya wona witha kaindo no uya uya ni uya uya ni uya tena ndo niende na upepea you uya no waku obibya memba hii utona kwasia utethe tiata kwenu ndevezi nundu nenge de aume education aume sino manenge education proper proper yuda hivyo monu weka yuyu ende na eka eka class hiyo bombo umugunditi education proper proper okay na yu eka kokundi ando education proper no tona kwa sepe kaindo kwa na uye kana ndo nekie na uyono akubibya mbemba nye weola na ni tevetie na ubibya mbemba ini ndo ete giveka ameka iveka ukaoitheka na uyono wa mbemba na uyo wa mbemba ububya kwa mbeka eka omwe eka omwe inga do weka okay you know ndo bantu kambeke taka kino wete na uyono wa mbemba lakini ndo atike taka kimwe kimwe ni ukulia hii ndubu kwa kuthoa hii nyenga kuna wewe wa mbemba no nthoe gibeti ngatwa ndeo neza byo mpaka ngaze byo na wewe wa mbemba ngudata kuta ilio kwili ndio na kolona hii nangia kila kindu chonde okay haya na yue tiwe wa witu wa kubibya mbemba tutha wena maumo mawetha wena challenges myo umwe maka meona mo nundu makani mabatane ebinda ya manda kalua jira waise ya ndai lothi kwa na chao ndai lothi kwa na sandu kwa ya mti nundu so ya ndo mawithio loloko mawithio loloko ni ebinda yule wena akio bo wa maka tundu wa madio loloko wana anga madio loloko nundu yula dia makana la tia motomo ni maka na hii mbemba yani ebinda ye kute musimu wa mbemba nundu yuta yusi na dina aya yu njenda kwambia uya wako bibya mbemba nendeka kwetha ni na chao waile ba wi na kalai kana kalai kama kata kana kama mandazi ngasio kaingi kama ndivai ngeki ya mindo ngeki ya mu ulu wako tundu wa maka wezo bibya meoza la medogo ngeki ya mu ba ulu tuelewa nikenda wezo kwithia ni maundu sawa wezo kwithia umwaki ndonzela kwa metoke sawa kuna kala yike ndo chamba kale nacho nizo kaingende we manda waya nizo kaingende waya ulawa bibya nama uwa bibya nama waya no lato bibya sana nama nago nizo kaingende we manda kabyo ka ukilambe mbemba na wezo na koma ka uso banja kuvu ko umwaki wese da yinu ukita nizo kainge wezo wana na sodium chloride ni kindu kita ni kindu kibwata ni monyo ubula na na pepa ni mathangu aye ni ndulu ni ndulu na hizo kaindi yani wezo wa lemon this one lemon wezo kwidi yani yuwa bakia mundu mbemba yuka sawa kuna mwino sita ingredients ya mbemba kindu cha mbe sodium chao chloride no na pepper plus lemon na ukamunanga mbemba proper proper ya kiti cha catalyst mutu sawa you muno makastoma maku uyo wa mbemba ithani au ni akani omena ndo mobisini kana ni ciana muno ni category ba ya andu makastoma maku muno ni ciana isi ya university nundu ni sanga okay zila school mbingwe okay naende makastoma langi ni maumete soko okay alama umete soko weza kwithia yani mabeti to banu ndio babe supermarket yo baba kube ukeza kwithia yani mina ikali ni no nikenda biashara witu wende nesa ndona wekalanyata na makastoma maitu no kumayo nje ukeza kwithia yani no mone bia yani maende yo mbemba ukeza kwithia yani
yu na mabaki yake ndukini meigwo muyo yuweza kwithia yani makoka malilikanite yani nundwa ka sodium ka sodium ke unduka weta gabya wabaka ukeza kwithia ni sawa ukaona mundu uma aguya yaenda ka munyu kwanza abo weka bemba ke 10 nikenda abaka ka munyu ka sodium so ka sodium chloride yeah okay nenda onda vyati pia ndo matesa mbemba lakini muno wetha andu menda kwa kausi kila kituma kigusa cha mundu kamweta bakwa kausi nicho because of yani ni vya waneo muveu hizo sawa Kouyi udhuni kindu cha maana muno kwa sala wenda ndunga mebana mbo kwiki yakiwa mbo dhamba bigeba wize kwidi ya ni sawa wize that we sawa wize mbeba no sawa wize that we sawa wize kwidi ya ni sawa wize sawa Kouyi abo madangu mo kwata ukeza kwidi ya nditwila customer yani no mukwati na yini okuli ati Kouyi udheu matters kindu kingi eka utheu benda mundu wambite ambaitwa nunu enda utethia uwia tiza sawa nunu enda utethia uyoyo nikenda tumanyana memba kwa makweteka ikumie noike kilola indi na chao na pepa nikenda tuisi undu kame mindo kana indi undu kosa makana neko kite ndio ubyana ngiwe namba ubyabyo ndiko nataka imosio mbia osio kote tio twekate okay leo taka sawa nikenda sasa chloride yani undu kisama nikenda indi yumusiaje ba musi ama ne urandithio wa mbemba ni uya nundu uya ne uya rona kume weta na wewa kula kwa serikali ya ile ukonzida yani mwananchi nundu hizi ndio ibande tu mwananchi wa kawaida no wono omne yuweza kwithia yani teke ndu tu kwada simbo teke ndu tu kwada dio ndu mwatene wiye kuthukuyu teke ndu tu ikali mwiso nena na mundu we musi wasia kuingoma wia na nuthi na ekala musi na kuingoma wia nena nake direct sisi aba yu mundu la musi bano kwene yu ula wasia kuingo ete ka pemba nambe kwambe ya kuma ndokere ngina mbokubakia chloride ina mbokubakia sanitizer wize kwidi sasa nete kalikete kolika wize kwidi meje aya yue kazawa mundu la musi wasia kuingwa wia nena nake direct umutabie tekala musi nenda thukuma pele la se kwandu obisine unena nake you direct umutabie ndeto umubithie chuo ngekile bena umutabia yani no kwoza we umisio wize kwidi yani wa mando wia ulo tonya kutethia onethe no wa wema onethe no wa inzi ya kithumbi wize kwidi yani wa kwa toki kwa wia ni wia kwa onethe no wa ubithia mbemba ukeza kwidi yani no wia Mugamu no kausi nuno na ito ba Mutongo TV ngwatane ya mukamba telungune chachao wea ni wea yani ni mugamu no mundu la wenda kwisa kwambia uyo akutambemba no manondo rona kweka bane wakita madawe mando ingi naende mwana musesia wa Mutongo TV tene kipindi cha wea ni wea wena kwa Steven Mwema kwa twa kuna biashara wa kutambemba nina kausi kama na wenda chao na chao nikenda kutono kuna uya wa kutambemba yu kwa momi na mbembe no na twa mina ba studio neto kwa twinena na mutaalamu tutanukange mondo ma biashara tumana tutana kwikata nikenda twa ilima biashara maito tutana tina vindate yasa